Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita nak buat stock review berkenaan saham 17 November 2025 yang dah kita berikan di dalam grup. So kita nak tengok apakah prestasinya. Sama-sama kita belajar bagaimana cara kita trading dalam kita punya circle. Alright. Jadi kalau kita tengok SCIB 245, okay, 245 area sini, 245 letak dulu 245, alright, area sini. Okay, so kalau kita tengok di area sini pada 17 November okay, area sini tuan-tuan. So apa yang kita nampak kat sini, kalau kita lihat berlakunya breakout lah, tapi dia tak berjaya. Yang mana kalau kita perhatikan betul-betul, kalau kita perhatikan betul-betul di area sini, dia tak berjaya untuk meneruskan kita punya TP 26 sen. Ni area sini 26 sen, seterusnya 28 sen. Tapi kita dah berjaya cut loss pada harga 22 sen. Kita dah letak kita punya cut loss di bawah support and the last one 210 lah, area sini lah. So kalau kita masuk area sini tuan-tuan, so cut loss kita kalau 20 lebih kurang negatif 10%. Target kita dekat sini 28, paling tinggi 14%. Okay, so apapun yang penting nak masuk dalam mana-mana market mesti ada loss area. Alright, so kita dah berjaya cut loss lah ni. Sebab tu kalau anda tak letak cut loss, makin teruk jatuhnya. Sebab tu dalam trading kena ada cut loss area. Okay.